Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa pag-iluhang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Wow! Happy Mahjong Buntag! Buenos dias, maupay na aga. Assalamualaikum kanyakatan. Og syempre, welcome November 1. Wow! All Saints Day! Og syempre, wow, first day of the month of November. Wow, inot pa nga, dagat ang mga grasya, dito mga disgrasya. Happy lang dong syempre, God bless po. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Wow, nila ito mga sungit paminaw noon. Dapat pala kadagkot na. Oh, naiuban, unya na kaya medyo mainit. O, diba, mainit ang panahon. O, diba, madaot ang imong glutathione. Ginoo ko ang allergy sa bayot. Dala joke lang, happy lang. O, diba? Og siyempre, good morning, maing buntag. Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula Luzon, Visayas, ug Mindanao. So live na live taga ron sa akong Lando Bisaya nga Facebook. O diba, happy lang. Siyempre, amo ning i-replay ha sa among Facebook ang 106.7 Marino News FM. Check connected by og sa among YouTube channel. O amo ning og siyempre para mag-greet ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. Katong ni panaw og sa wala pa mo panaw sa among text line ang 0975073036. Wow! Og siyempre, good morning, may buntag. Si Sir Loretti, good morning. Si Ombra Asiri, o si Nung Bandi mo ito malabag, o happy lang. Siyempre, si Retor Saligan, ang famous nga vlogger, happy morning lang. O si John Michael Basan, o si Monyaske Molde, wow. Happy morning kanatong tanan, o sayo ka. Siyempre, good morning, pasensya na kay wala na ko mabasa. Hindi ko po nabasa kahapon. Sorry, pasensya na po. Dr. Jaime Halon, yes sir, good morning sir. Ang siyempre mga Halon family diya sa Barangay Putik. Happy morning ka na, di ba? So nag-request siya ha, iyan din yung paborito nga kanta. Wow, perfect and you are the reason. Madyo na pinakanindot ano siya. Madyo na-adjoy mga rason nga, di ba? Manatong rason kung nabuhay ta, healthy ta. Siyempre, walain ang atong, di ba? Atong Ginoo. Aray, nanginit pa kong ulo. Siyempre, good morning, maing buntag atong mga suki niya, mga karinderya, mga Metro-Ed, Daitari-Ed, Gibag-Ed, Ban-Ed, happy morning ka na itong tanan. Mga taxi drivers, piliglig labal, jeepney, diba, wow. Ay, Ginoo ko asa mga sikat-sikat, mga piyagyo, happy morning ka na itong ingat-ingat lang sa pagbiyahe, diba, labi na sa akong sakyan nga balabal, gapon kay guwapo kayo, taga Santa Catalina, unya ka ng kuan siya, di ba? Ready ba na party game?
Rustic young person niya, second year siya, napadyo dimple. Ayaw ko. Instead nga, 20 lang pasahay, ako lang 50 kay gwapo man. Jowa! Ako ba yun? Naingon sa, ikuha niya akong number. O, siyempre, Hindi totoo yan. Gikuha niya akong number. O, siyempre, wala pag mapildi. Ako gikuha yung number po. Kayo yan. Awa di Aileen. Di ba na? Dali. Asalan niya ito. Pasahon ta kaadlaw sa mga patay. Alright? Oy, tinuod sa nino. Samtang, tinuod sa niya. Kung balik-balik ko lang, samtang buhi pa yung taon. Oy, samtang buhi yung taon. Surisoro pa yung taon daw mo. Surisoro, ya. Surisoro po. Samtang buhi pa. Samtang tiguang. Kalamat tiguang. Wala, lalakad-lakad yung surisoro, yoy. Surisoro yung taon mo. Surisoro yung ganso mo kay Ginoo ko. Onya naman mo soroy, matigok na. Ginoo ko. Ayaw ko. Laag po ta panagsa, uy. Laag po ta panagsa kay tiguang na biyata. Di ba? Basig matigok unya ta, kansi kayo, di ba? Hello, good morning ni Jessa Liagan. Happy morning lang. Tinuod siya na, ako balik ko na, Ay, di man dahil ta pwede kainom sa, di man not allowed malay ang, bringing of liquor, mga sharp ang objects, mga, mga sigarilyo, mga vape, no, di pwede, di ba? Kaya naman ko diri, tagay tas kalag-kalag, ang unang mabok, isulod sa pansyon. Soy! Kalag-kalag, ha? Ang imong isuot, mang Pasko, kulirit. Sorry nga. Ulit-ulit na naman eh. Malatog minteryo, ang attire, pang Pasko. Yawan, tani mo, gara po ka na sila mo. Siyempre, good morning, may punta ka itong mga suki. Wow! 53 na lang. 53 na lang kaadlaw. PASKO na. Wow. Lami na kaayo inom og siyempre Tanduay Ram Dark. Alam na Tanduay Ram Dark TANDUAY, di ba? Tanan ara na diha upod ang yawa. Tanduay. Siyempre, good morning, may muntag. Si Sir Davidson Lim, diya sa Lim Shielo, sir. Good morning. Si Kate Kobe, happy morning, bro. Si Jessa Ento, happy morning. Siyempre, good morning, mga suki, wow. Diyan sa Kawit, wow. Mama Nitapit, good morning. Mama Nitapit, good morning. Mga tanog nun, yes, diya sa may Mampang. Happy morning ka na itong tanangit lang. Mga kanindot family, Sir Tony, Vicky, kanindot, and kaya maligag happy morning lang. Siyempre, good morning, Mr. Regal, si Toy. Ato lang i-greet, no? I-greet na to kay Ginoo ko naglaglaag ko sa laagan ni mo. Mr. Buhi pa laagan ni, di ba? Si Toy na dyan. So, Soroy, di ba? Atong Institute of Missions, kasi po, good morning, yung assistant. Si Mr. Roman Cago Abs, good morning, happy morning. Miss Maribel, good morning, atong Director sa Public Information and Mission Office, good morning, Ma'am Peng. Si Yanyan Isabel, happy morning, Nanay Siding, Rosales, happy morning ka na itong talan.
Mr. Wilson Benitez, assistant ni Mampeng. Happy morning ka na itong tanan, o, di ba? Wow! Hala, nganong naaka diha. Niuli man ka sa Leyte. Have a good day, o, di ba? O. Siyempre, nauli na ko, di ba? Nauli na, di ba? Nagbalik na kay... Very much! Di balik na ko kay maabtan niya kung Noel na o Leon di ay. Ginawa ko. Wala na ba tayo wawart? Hi, Sir Lando. Ingon si Sir Davidson Lim. Hello. O, di ba na do? Ang siyempre ako mga friends sa FB. Basta ang galing mo ka mga tela, nindot kayo, mga aksesories sa wedding na sa guwaw. Dala mo sa Lemshi Enterprises. Wow, natao na. Kay naminaw karon si Sir Davidson Lim. Dito pa na. Mga na pinakabarato, pinasao, na pa yung mga discount kung mga anak ka. Wow, di ba o? Oh, syempre, good morning, may buntag. May buntag, Sir Rodrigo. Good morning, Sir. Ang atong Vice President for Student Affairs and Service. Good morning. Oh, syempre, siya ang atong OIC College Officer. Good morning. Oh, good morning da sa XYG Food Hub. Da sa Purok Dos. Sa may Sambud. Open sila 10 a.m. to 10 p.m. po. Na mga panga. Na kinila. Wala siya, Sir Treo, November na, sir. Sige, 3 months ako sa yaw-yaw. Mother Gloria Trio. Si Ate Lina, happy morning. Happy morning ka natin na. Ate Annabel Pipangko. Oy, Ate Annabel, diyan na ba ka sa XYZ Food Hub sa Purok Dos? So, sorry po dito, Ate Annabel. Gara po ka, ha? Uncle Edwin Pipangko and your kids, happy morning. Ma'am Jean Ann, Sir Mario and JM. Dalagano sa diya sa La Milagrosa. Hello, happy morning mga trio. Dumabog family, happy morning ka na itong tananing at-ingat lang. Siyempre, good morning, GN Gentleman by Castro. Good morning, Sir Paul and Ma'am Sir Castro. Good morning. Ang number 1 na terror sa Zamboanga City, GN Gentleman by Castro. Happy morning, advance. Merry Christmas kaninyong tanan. Diba? Kaya may labok kay si Chico sa Mundo, John Malin, Pedicino Bibicino. Happy morning lang, John. Ingat nila, tinul pa. Kulang nga Master Carter, wow, si Dencio, si Jake, o si Sir John Malin lagi, umalat na, nagbalik to, no? Siyempre, Mami Teresia Toy, good morning dyan sa Kawit, Andoy Ashin, Magsisus Family, wow, best, blood flawless, si LVR, dyan sa Dacon Village Shop, sa Ricodo, o Atibit Pyran Family, happy morning ka na itong tananing at lang. Sir Kim Matilano, good morning, sir! O, diba, dyan sa Los Angeles Club, Sir Bob Cristobal, Sir Tito George, so diba, mga Lonsoran Hotels Club, Sir Tony, Sir Joel Loon, happy morning, o diba, Sir Kent Villarmino, Sir Morales, o mga buutan diyan. Hey, Albert Lampas, beyond, shout out daw, sir. Si Albert Delgado Lampas, happy morning ka na itong tanong. O si Edmond Lampas, ang iyang wifey, diba, happy morning lang, Joe, correct. Siyempre, good morning atong mga suke diyan sa Isabela City, Lamitan City. Laminas sa Barangay Luno, no? Isabela City, good morning. Diyan sa PHP Gulayan. Kuya Roel Maleon, Liboy Atlantic Faisal and your families po, happy morning lang. Sabi ang akong ugangan diya, akong mamagpapa Tarusa, o akong love, si Earl Dominic Tarusa. Good morning ka na itong ganan na dyan. Siyempre, Chrissy, good morning. Di ba, Mana ako no, kanang dili ko mo inom karon. Kay gire din akong atay karong kalag-kalag. Ay, kiling. Dili pa marong kalag-kalag. Sa mga santo pa man ron, All Saints Day man. Tama. Ugma pa man ang kalag-kalag, All Souls Day. Man akong giandam kong atay, ugma pa man ang kalag-kalag. Garo. Kamusat, garo. Present mi ko, wow. Diba, ingon sila Garcia, mga Garcia family, happy morning lang. Ayong buntag, ingon si Elena Espina Volcan, si Al Happy, Maro, happy morning. Hello, sir. Shout out, sir, daw. Shout out daw kay Sir
Kay Sir Jake Nases. Oh, sir, kay Jake Nases. Naminaw siya. Any last words? Nagkatai sa imo nga direktog bunga na ano sa nagkanata. Unsa na uy, gala man ka Albert kung Pagklaro ka. Oo, pagklaro diha. Oh, siyempre, mabaho ra, dili mo inom. Mabahog na day, mubahog na daw di mo inom. Kenong mabaho, mubahog na di ay. Ikaw, di ba, kuhan kay gagmay, yung si Elena Volcan, di ba, wow. Correct. Di ba, napadali. Sa klase rin kayo, pailingin yung alugod. Hello, good morning, maing buntag. Di ba, sa manito mga sukay, no? Yan lang. Diyan sa Tanong Barber Shop, kung sa ano may sapatos, wala sa mga boys, diya, para close sila. Di ba, nadali, suko na po, nasuko na po niya, nasuko na po niya, kaaway siguro niya ay, di ba, Sir Lando, dato kayo sa profile. Pero ugnay ayuda, pirming naa sa lista. Saksi mo! Oy, taro nga po na yung lista daw. Ay, gara po nung ha. Di ba? Hello, good morning! Maing buntag. Salamat kayo sa imong ipadala ni Ruben Caron, Skybox Coffee, Matcha, Mami Argent Fajardo. Menterio? Todo din ni Daddy Jose di ay. Irigas kong Daddy Jose, Mami Argent. Antay ka tol. Kaya nga naman, okay raman. Nga naman, kayo, mao nang atong iampo nang nangamatay para kita po mga boy, tabangan ta nila. Di ba? Mo na si pinagkanindot. Manang kamo gani. Kamo gani magkuha kandila. Adyo magampo ka kanang inyo nang matay. Iampo tanan. Di ba? Para, kanang imong ipanangpit o kana sa umano ay mong tabang nimo tagang kagrasya ana sa kamo umaliog na Sabi na ka 10,000! Kini mo na nindot kuman na tagaantag ko. Malami din si Wawawin di ba onyang gabi onyang gabi murag last na nakong tanaw. Last na nakong tanaw sa Batang Quiapo. Kay sige kong hangyo ni Coco Martin nga i-guess ko. Wajog ko na. Pagklaro ka. Abuang kumayot na dali ba? Bita-bita diya kay mainit ka panahon sa Skybox Coffee diya sa may Upper Dulian o ang sa Palas Batchoy o diya Ati Chanda Ibon Panghardo di ba? BDGFP ala ingat na kujog mo sa inyong lola o lola mi o mi o sa imong mama o si Diyos matanaw gara po ni si katulog daw mo tubo gara po matanaw bantay Very much! Sa Palas Batchoy na sa Upper Dulian. Si Mamang mga sigbinda, ingat-ingat na doon. Si Soroy, Lami. Niyo tayo Soro dito, pero nagsaka dito ba? Sakit ang buga, bisikleta, kapoy ka, Joy. Ato dito. Ladyo na ba to? Di ba, Hello, Bislar, Flores, Legalos, Flores, happy morning. Si Oragon Custom, happy morning ka na itong tanayingat lang, ay kalimot ha? Sa Skybox Coffee diha sa Upper Dulian, ang sa Batchoy, happy morning lang, Chukurik, siyempre, wala medyo kayo, busog, masalamat yung kayo, Prince Lechon, Ma'am Dice, si Rodel, happy All Saints Day, God bless you more always, correct.
Dia si Kenny, si Presyo, si Prince. Wow, dia sa Prince, dia lang, dia sa Prince on fast food. Ay, busog match jug ko. Di ba? Salamat kayo, Ate Faith, di ba? Si Henry, si Fatima, si Marvin, o si Master Chopper, si Ronel. Salamat kayo sa Prince Lechon Fast Food, di ba, Open mo ron, kay mo anal po ko. Hoy, joke lang! Di ba? Ato na po ko sa Hamja. Unja, kayo, lami. Si Ma'am Lice, baka nag-ano sila. Siyempre, good morning, may buntag. Ato masulit sa Magay, di ba? Sa may Bagsakan. Happy morning sa Dos Market, wow. Sa Hamja ito, wow. Ito number 13, mga Enriquez family na bukod juice, mga prutas, lamidyo kayo. Mga UTI, mga naikuha sa kidney pack, lamidyo di higo pack. Hala, supa dyan ang tubig sa butong. Pagkalami dyan, kunoon ko. Supa dyan ang straw, gamit ang straw. Supa dyan ang tubig sa butong. Pagkalami dyan ka dyan na, diba na siya, Natukan ko. Salaoy na ko'y dang kuan ben. Saging nga katong pinaypay. Nako'y saging nga nilaga. O ganaw itong katong murag bitin-bitin gapo. Hoy, giyaw natin nung bitin-bitin gapo, no? Correct, Dila dahay ang nasa, ginawa ko, siyempre, salamat, Sir JB Francisco, Ma'am Elsie Molina, diba? Ang mga officers and members of the Zamboanga Press Club Incorporated, salamat sa kadyo, diba? Dito mo, dito. Correct ka na siya. Imo itong ikuhan, katong fill up, si kuhan, ikadalan mo. Ay, dali naman to, kay ikuhan mo ito, mga tinumbered, siya, nagsyo kinabang ko. Ana-ana, pusing-pusing, basta no. Pwede na si manager pa, pusing-pusing diri. Ingat ako. Diba? Siyempre, ang tanang mga reporters, tanang mga anchor diri sa Zamboanga City. Happy All Saints Day kanatong tanan, di ba? Correct. Wow, hello, good morning. Cherry Oy Idolan is watching. Wow, happy morning lang akong batchmate na sa Stay AC. Salamat sa Thomas Aquinas College. Happy morning kanatong tanan. Ingat-ingat lang. Ingon po diri, usay. Hindi ingon talaga, usay, God Sir Lando, no? Need na jud nato nga mo palayo. What? Kayo. Samot nag imong ga feel nga suguo na po ka, magpalayo ka. Siyempre! Happy birthday sa akong pagmangkon diya sa Southern Leyte, si Jane Dublado Dizon. Birthday. Live what you want and want what you live. Okay. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Puerte! Diba? Puerte, Jogadyo, puerte. Diba? Ay, kalamit. Ingon na dali, Ayun, no need na daw, dili na mo need. Dili na ni mo need mag-costume karong Halloween. Kung balik ko na kay yawa na magagnaong na. Ay, kiling. Gibalik jog send niya ako, gibabasa jud. Oy, batasan no. Nadun sa kaaway, bantay na jud ka. Na po nag-text sa Sir Lando, live update. Sige lang og pahilot, kadauli hilot, wala na'y hilot. Feeling good.
Hoy ka mo diya, sige mong hilot niya. O, ako mga friends. O, diba, o. Napodiri, o. Hoy, bawal kang mapagod. O, bawal kang kapudyon. Bawal kang kapuyon. Nga naman. Magastos kang nimal ka. Ako bitaw ka ng lukuan ko manang uli mo ko sa Leyte god o mag-save na po ko para ako na po do mag-save na po for the next ano siya di ba nanimaw namang 13th month oy Easy. Hoy, nagmata na ba? No, nagmata na ba ng mangilad o batasan diya? Napadiri, di ba, Sir Lando, wala ta kabalo kung kanus ata mawala ning kalibutana. Di ba? Mao nang samtang sayo pa, manuok na tas mga nakaminos na to. I'm feeling good. Hello, good morning siya. Konya. Anyok. Happy morning kala to na. Siyempre, good morning. Good morning, may buntag. Buenas niñas. Assalamualaikum kayo katandya sa Infinity Salon and Barbershop. Nagbitay nga radyo. Happy morning, Lando. Si Chonchon, si Teddy, Jimar. Happy morning. Diba si Uncle Modi o si Uncle Richie. Si Uncle Ronald. Diba? Siyempre ako mga friends ya. Si Apang, si Atang, si Merna, si Aida, si Lorna, si Fee. Okay na. Kalimut sa pangalan ba? Ni Margaret, ni Felicita, ni Kuan. Hello, good morning. Sir George, good morning. Dr. Rizeler, good morning, ma'am. Atong Vice President for Academy of Arts, good morning. Dr. Arman Lee, ang Dean sa College of Education and Liberal Arts. Wow, welcome home. Dr. Kesalin Chong, siyempre, good morning. Dr. Pervingel, ang YC sa CME. Wow, Mendoza. Captain Laurenten, happy morning lang. Ingat lang, Joe Correct. Wow, di ba? Siyempre, good morning. Wow, good morning. Hi, si Edgar Bokya diya sa Cotabato City. Happy morning lang. Siyempre, Yeng Ventura di Canocotan. Patong Soke don't always na. Good morning doon. Wow, happy doon. Good morning, Sir Bisaya. Happy Halloween. Happy Halloween po. Happy morning lang. Siyempre, good morning, Mother Esther. Hi, dyan sa si Ay. Jiwaday, good morning. Jura Balomin, si Bashan, John Jula, diba, si Vincent, Joven, Mami, Darna po, Darna po, Ate, Jabra Cruz. Happy morning lang. Sir Ek Benueva, Ma'am Norma Benueva, diba, siyempre, yung mga anak, Christopher, siyempre, Kilma Flor, Isidro, Nelisir, good morning, Kylie and Katie. Right, happy morning, Bisang, Pulis Nahay, Kumaring Roxanne and family, wow, at iba ko, Darwin, siyempre ko dyan, Aisyen Tantan, good morning, Ma'am Danal, yan, Mami Omar, sure man from family, happy morning ka na itong tanay, ingat lang, wow, pagkanindo to, di ba? Siyempre, may punta ko itong mga suki na tigtinag kandila sa Plaza Pilar, kanaminaw dyan sila kusog dyan, radyo nila dyan, happy morning lang. Kung labi na sa itong mga tourist police, happy morning. At itong mga kabatangan sa mga vulcanizing shop, happy morning lang. Di ba? Manay sa, pagbantay-bantay mo sa mga vulcanizing shop, balag flat ang gulong. Wag lang ang ilong. Hindi ko ni mabaton lang ba? Siyempre, good morning, may butag. Pagkaniyot yung kayo, ay, mabuang kubayot, no? Siyempre, atong mga kwanda, atong masilingan, wow, rapid one sound sa Lostre. Happy morning, Ladjo, Di na kumukanta, ha? Lain na kumukanta. What?
Lain ko katawa ni Ron. Tinuring kitang kaibigan, tol. Sana'y kunin. O, di ba? Di ba kanya kanta? Sana'y kunin ka na ni Lord. Masagasaan ng motor. Matuka ka sana ng kubra. At asong luka-luka. At sa iyong paglalakbay, sana'y tamaan ng kidlat. Kung pwede lang sana ay kunin ka na ni Lord. Oh, siyempre, kay Halloween ka na All Saints Day. Oh, marang marang na trademark na to, ha. Oh, marang yung lang nga, bawal daw ka lang inyong mga anak, ikaw ka lang mga demonyo ka, alam mo mga fairy, pwede na sa ako, kunay ko. Okay, no, so, ingat-ingat lang always. So, All Saints Day lang. So, keep on. Oh, di ba? Just keep on ka lang. Just keep in touch lang with us. Ay, magbali sa lain. Ano, i-open na yung mga radyo, ha? Og siyempre kay All Saints Day ka nun, giandaman dyan mo ni Uncle Ruben o mga musikang Bisaya, o diba? Ay happy ni Krisa Palumpon diya sa Santa Clara, o si beautiful Hana, si Anderson Palumpon, ari, diya sa Lamitan City, happy morning lang si Chinchin, happy morning. So nagiandam na ko Ruben, nala siya kita ko mga angels, Shy Baiko Diyos, IC and Tantan, Regine! Marino News FM. Sisi na. Happy lang, Joko rin happy lang. Okay na ba? Okay na mo diya? Okay na. Di pagkalami, Joko, ginoo ko. Tanang balita dili nga ang tanang mag-birthday sa November, swerte daw. Di ba? Swerte daw kayo ang mag-birthday sa November. Na po nag-text rin. Okay lang sir, mag-birthday ko sa November sir. Tanang friends nako sa FB. Tanang friends nako sa FB sir, invited sa akong birthday. Pero online ang kaon. Online ang kaon. Online ang kaon, kulirit. Bahala ka, Roy. Imo na lang na. Ginoo ko, mabuang ko bayot. Gara po ka ni sa animal. Na po dire, Mana ka mahapit na ba eleksyon, apit na daw eleksyon, ano mo, Mana yung salag, di mo mawala ning corruption sa Pilipinas. Di dyan mawala, kaya nga naman. Very much! Di mawala, nga di magamubuta, nagulay kwarta. Very much! Dili, di ba na kinabuhi, no? Uy, di na kaya, anak sa kinabuhi, Di, man ka mabuta, nagulay kwarta, di ba? Pwede na ka mo kuhan, pwede na ka mo dawat, pili atong katong kuhanjod, manay pinakanindot, di ba? Napalyo, di ba? Napadiri, nasa Lando, nangitag lalaki nga kwartahan o may motor, di ba? Akong gihatag ang Bombay. Di mo na gusto. Na may kwarta kay maningil may kadadlaw di nagharap ko na may motor ginagarap ko mo sa tarong taoy. Oyan na. Ano yan atong first set sa itong kapalaran ng adlaw November 1 All Saints Day ang ato inyo o ato ang tanan atong kapalaran. Katawa mo ko ng irito sa social kapre kapre di ba daingon siya nya hotdan nya tayong garap mo nga di ba Aris no wait si Aris daw, so mo nagdagkot si Aris. Wow, bungga man ka Aris.
Humanagdagkot si Aris. So, dito siya. Digidagkot niya. Oh, dito siya sa White Rabbit gabi. Nagdagkot. Kulirit ni Aris. May batasan na daw. Di ba? Oh. Hoy, Aris, no? Medyo ikan lakay. Oh, di ba? Bigan it's transit ka alawa through your family and homesick to alawa. So mag-boss ni sa imong desire karon to go within or engage sa mga activities karon nga mag-revolve around your home. Wow, bungga man with your family, no? Sa imong gugma, even if your current, sa imong current nga relasyon karon, nga medyo wala mag-work, ha? So keep a cheerful attitude lang, John. Oh. So ang imong partner karon does not share your feelings in the same way that you do. Oh, so it's time for you to move on gracefully. Oh, without causing any harm to everyone or anyone. Di ba? Wow! Happy-happy lang. Oh, correct ka na. Sa imong karon naman mo karon. Oy, ganun ko na yung progreso sa trabaho karon. Maunay necessitate ni mo karon a great deal of patience karon. Okay, something karon you possess abundantly karon. O karon na kay now you have an excellent moment karon, Aris, no, to make new strategies karon and agreements. Mabuang ko bayot diya sa barangay Hundo. sa imo pala sa magkaron, ang pagtulog jud manay pinaka most crucial healthy habit nimo karon, Aris. So, ang imong organ rest, the cells rebuild, and conscious mind relaxes during sleep, Jod. So, kulang-kulang ka. So, making get a good night's sleep a priority lang, Jod. O, para walay problema sa iyong panglawas. O, murag ako, kulang sa tulog. At least, balag kulang sa tulog, basta sakto sa dulog. Di ba? Sa imong pinansyal karon, pagtanay mo galing karon, if you trust the people with whom you're collaborating, ha? Patay na jud ka. As is one of the most, muna yung pinaka-importanting kalidad karon to have for those connections nga ikaw po, nga beneficial to you. O, para make sure nga you devote sufficient time, effort, imong kano sa o mga resources para sa imong investment. Pero may problema sa imong financial areas. O, diba? Taurus. Okay, karong Taurus, I'll be doing more learning, interacting, mga talking during this time. So, it is a great time to stretch out, pick up a new hobby karon para, siyempre, imong i-fulfill imong curiosity. Before sa Sambuanga City, curiosity, Sambuanga City. And find more satisfying ways to connect with others lang. Para sa imong karong Taurus, no? Avoid lang sa mga unnecessary squabbles karon, ha, with your maternal family. O karon kay kinahanglan jud ka to adapt nga kalma a calm state karon of mind para mag-prevent sa mga lalis arguments karon, mga fights and arguments karon from getting out of hand. So, ayaw jud pero walay problema para sa imong character ba nimo karon. Check in with yourself karon para ma-determine mo if you're able to easily collaborate with others lang. Kanang imong ability of both parties karon. Parties, Christmas party, All Saints party, All Souls party, manay mag-compromise kanimo og simple maminaw pug ka to another is a large part of what defines the success of those relationship lang sa imong character ba naman para sa imong panglawas mo karon. Ay bantay na jud ka kanang nakay mga internal problems karon na. Nga medyo dili ma-explain ginuko sa imong gibati karon. So inaot patang imong pagkaon kuadto ka sa imong diet. Mag-ay patang kaon. Dapat init, dili mo kagbugnaw kay dili mo kadaot na. So ayaw pagkaon, dapat inikaon mo init jud. So inikaon nimo magpainit ka sa adlaw. Para sa imong financial karon, ginawa ko karon medyo ang imong income sector karon medyo shift the attention away from the financial condition mo karon. So na dili maayo imong financial karon, avoid lang sa mga over expenses, mga purchases karon nga dili importante, imo nang i-minimize. Pero minimize. Muna gamay nga minimize. Muna gamay nga ilaga, minimize. Hoy, Jiminay,
Ay, karong adlaw Gemini, no? Ginaw ko ang mga karong adlaw today, Gemini. Muna mag-allow nimo to extend your heart and hand forward karon since you feel empowered. O siyempre, you're able to create po a lasting impact karon o whomever you meet. Wow, bongga mas, Gemini. Kulirit. Sa imong kung magaron, medyo imong gibatero ang kainit. The feel warmth of your partner's love karon o siyempre, reciprocate in kind. So imo pong in return, no, di ba? So imo makita karon how much your loved ones karon nag-care para nimo. If you put effort on your connection karon adlaw, di good luck. Para sa imong kagaman mo karon. You must take certain steps karon sa imong employment karon para ma-improve imong career project karon, Gemini. So dapat imo nang ibutang sa imong nauna karon nga ang your professional advancement karon mao nay will be directly tied to your performance and outcomes. So wow, so nindot kayo ha. So ma-attend jud ka na mga steps karon. Wow. Para sa imong panglawas karon, no? In terms of health, medyo you have a great shape karong adlaw ha. So imong ma-discovering you have a strong enough will karon. Will tagagag 10,000 ron. The resistance oh my God, your will Jud na si will. The resistance exercise is little and you are able to get the gym or workout. So manay para sa imong panglawas, para sa imong pinasal karon. Kanang imong perseverance, o diba, sa imong hard work, manay magdala ka bringing you the cash. Wow, bungga man, So, ang imong mga ideas karon will take off like a rocket. Sa imong mga creative qualities karon, and work should be emphasized lang. Para, wow, okay man, ako ani Gemini. Diba? Yang financial, wala sa'yo problema. Gasto pa na sa ron, kuririt. Oy, Cancer. Oy, Cancer. Ikaw no, natural jud ka nga gusto jud ka to get your act together as more attention is drawn to you karong adlaw. So nay mga pivotal karon, o di ba? Period for you to where you'll be able to imong express yourself fully lang. So there's a greater yearning karon to start over. O siyempre, ang mga possibilities to do as well present themselves. Wow, ginoon ko mabuang ko bayot sa imong gugma karon. Ikaron Cancer, you always been light-hearted karon and sassy sa imong love life. So and it works for you in the past. Karong adlaw you are more than likely recognize karon that whatever is going on in your love life is serious. Wow. Ay palabig serious, ma-admit ka Cancer. Kulir. Ay, Cancer, no? Sa imong karira karon, sa imong trabaho karon, is your madala ka nimo. Uy, ganun ko, si Cancer. Uy, pareho lagi mo si Kuan, di ba, Wabungga man si Cancer. Sa imong pareho na mo ni Gemini Cancer. Dapat na sa So, wala may problema sa inyong trabaho. Enjoy lang, di ba, wow. Ang siyempre, nang-enjoy ko, may trabaho ron, kulihat. Ara sa imong panglawas ni mo karong Cancer, no? Suspend judgment. As ang judgment, masuspend ay, no? As soon as imong ma-encounter ko ng mga internal resistance karon na everyday health activities, imong allowed to eat anything you want o spend your time however you want. Oh, wow, mo ka na? So, alam palabi ha? So, you have the days you just want to sit on the couch o siyempre matanaw kag mga TV. So it is critical lang to refrain from passing judgment on yourself. Bantay ha. Para sa imong pinansyal karon, although a light bulb went off in your head, so dito ka mag-expect money to flock it like moth to a flame. Dito ha. So dapat ikaw karon you must first put in some hard work lang. Ay di naman dali na kayo. Kay many wonderful ideas is worthless if it is not carried through. Madyo na kay mga ideas pero di nimo mabot idea wa junay pulos. So take it one step at a time until the whole things feel natural. Sa manaw na atong first set sa tagbarang ng adlaw, si Aries Taurus Gemini of Cancer. Ang unang set nga mapas mo. Di ba kaya nga naman sila
ang unang nituo sa atong kapalaran. Ang kubayot mo nagdada nino. Iwaso niya. Ay! Oh, correct. Oh. Oy, wow! Oy! Oh. Miuli na karong undas. O, di ba? Miuli na karong undas. Kanang mga feeling artista sa kanilang mga probinsya. Uy, oh, mga feeling artist. Abot uy, si Kuano. Di ko liwa. Sus, ginuo ko. Uy, si Kuano. Ana do mga artista, oh. Nindot kay sinina. Oh, nindot kay sinina. Oxygen ang sinina. Jang ilong carbon dioxide. Napodil. Uy, Sir Lando, lisod kayo. Lisod kayo magtigom og kwarta karon, Sir Lando. Mao nang bilbil na kung itigom, bilbil na lang. Hello, ito jawan, di ba? Happy lang, di ba? Oh. Alay, enjoy lang. Alam ko rin ito ng ilang bay po na love yung pagpag ka na ganyan siya gitna. Atong mga suki diya sa, diya sa Tumaga bypass, na karindi diya da, no? O, di ba? O diya sa Magay, no? Unya, no? Hala, sa gitna, no? Regine, no? No. No. Regine! Music and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Yari ka! Oy. Oy, managkot lang ha, dili mag-TikTok. Managkot. Napuyo banda ingon managkot. Hubog man lagi pag-uli. Yawan, kulbaan tani, di ba, Nanang hubog malay pag-uli, ingon managkot. Uy, maunsa naman di ba? Ingon sa Sir Lando. Sir Lando. Ari ka sa amo, Sir Lando, kay nakoy biko diri. Di ba, Onya na. Onya na ka sa programa, mana ko sa inyo. Kay magdala ko problema, dagan ko problema diri, oy. Siyempre, ana itong second set. Sa tika pa lang ng adlaw. Happy morning lang. Pagulat-ulat, reklamo gani ka nga. Dala ko problema, bantay lang ito. Kaya panaon ko sa inyo. Panaon ko sa ila. Bantay ka tol. Pagkanalog biko, bantay di ako sa inyo. Kaya dala ko problema, daghan ko problema. Oy, puno na ni. Ang sarap mo, tol. Ang sarap mo, tol. Di ba? Kumusta? Kumusta man ang uli sa undas? Nakaginawa na ba og tarong diya? Ingon siya ba, tugna magkamo, sir. Tugna magkamo diri sa among lugar, Sir Lando. Kanang katugnaw, Sir Lando, maantos na ako, Sir Lando, pero kining walay sobra sa kong sweldo. Dili dun maantos, Sir Lando. Aray na to, ay ko mag-sweldo.
Inom sa kong tubig. Tubig sa all. Miris. 2 beses na yan! Muna gini usay mo istorya taba maigo po sa istorya. Oy. Very much! Oy Leo. Oy kala imong nga feel karon Leo no nga you are compelled to take a break karon Leo from comparing impulse karon o demanding situation karon. So restful, peaceful o healing activities may paborito mo karon. So bawal matigok Leo ha. Rest lang, restful, peaceful. Matigok niya ka kunit. Agay! Na agoy jud mag-video ka. Sa mo karon Leo no. Karon nga event Leo no will be rather worthwhile jud. So this will accompanying you on your journey karon. Karon adlaw you'll find you as irresistible karon Leo. So if you have any doubts karon whether or not you're doing this correct, take a minute lang to reconsider sa imong desisyon lang kung sa magani na. Para may problema sa imong gugma. Para sa imong karirag trabaho mo karon. Ikaw you might anticipate karon breaking away from your shackles. Tungod sa shackles. Kana ko ni shackles, ng way ka shackles dito. Itong mga shackles karon dito mga present spiritual energies karon adlaw. So you might obtain that raise, promotion or new job karon. Wow, nga mao na imong ginadamgo karon, di ba? Level up with a eyeing. Wow, bungga magalayo sa imong panglawas imong karon layo, no? So you are capable of both wrath and aggressiveness karon adlaw. Despite of being sensitive and emotional person karon. So if this is naitabo mo nimo karon, try lang to exercise that nga mag-incorporate with kicking, yelling, and hitting inanimate object. Lame kayo. Inanimate. Ay sus Ginoo ka na bang Muras Papa Jones ba? Inanimate. Very much! Papa Jones, pasensya, wala ka diri. Para sa imong pinasal karon, for your good, you must remain vigilant or even rebellious if necessary karon. Kay those who appear is more competent and well-informed na sila may take mistakes, pero that are difficult to correct. So, following their orders karon will cause you to fish in a troubled seas as well. So dapat yung spending appears karon to be under control imong financial para walay problema na siya Leo. Virgo. Ay hello to Adelina Molina o diya sa may luyahan. Minaw siya karon, di ba? Oy Leo, kano Leo you may desire to behave, kano mag-behave karon rashly and impulsively karon adlaw. So you keep your head steady and think clearly lang. Mabati-bati ka sa imong kuan, ability to communicate. You should use it to your advantage para wala problema. Sama sa SM Advantage, KCC, joke lang. Para sa imong gugma karon, ang iyong partner ko is supposed to make you joyful and serene karon alawa. Joyful and serene. No. So, nay, ambulansya ka na sirin. If not, it's time to move on. So, do not drag a relationship only because it was intended to be lovely. So, ayaw, Jog, kung dili na, wala. Bulagoy. Katong manakuyab lang. Pero, magminyo gani, Virgo, mag-istorya kaya. Dili ano siya, Nagklaro ka. Correct. Ano siya? Para sa mong karakter ba ni mo karon, ay, galaw ko, kalang ego, kalimoron, completely satisfied ka ng adlawa, so you're recognized for your leadership ka ng adlawa, o siyempre mong significant contribution ka to the organization. Your ego. So, wala ka kalikay, na ego, juga, na ego. So, para sa imong panglawas sa karon. So, take additional precaution lang to avoid accident karon. Kaya na kayo mga chance karon to minor injuries karon alawa, Virgo. So, you need to contact a doctor or should never ignore any physical problem lang para wala problema. Para sa iyong pinasa karon, you'll be quite pleased karon with decisions karon you made in the past. So, na imong decision karon sa financial decision karon made today na will benefit you in the long run.
So it's a great time to make new investment and ideas. Wow, bungga na sa kinabuhi. Oh. Libra, Libra, Libra. Kumanakag pa ID dito sa... Oy, Libra, karong adlaw Libra can be rather perplexing nimo karon for you. Og nay mga with competing viewpoints karon and opportunities karon arising from all directions. The east, west, north, south directions. While multiple factors karon are pulling you in many directions lang. So ay lang kag overanalyze ha. Or please everyone. Ayo ka katanan. Instead, follow your heart. Follow your heart may turn out to be exactly what you need. Wow! Bungga. Para sa imong gugma karon Libra, no? It's time to take step back karon and look at your relationship objectively karon. Kayo will avoiding some na mga kamaturan karon about your relationship. But you need to understand that you're doing so. Oh, well, so that won't make them go away. So, instead nga, you must consider ka ng mga kamaturan karon. Labi mag-analyze ka, gakang, Ryan gakang, Julius gakang, diya sa dynamics of your relationship. Diya sa San Jose Gusto. Kulirit. Sa imong karirag trabaho mo karon, katong mga tao nga people in the working education, writing, journalism, na katong mga librahan sa literature. Sana kay nindot na I have a great deal of success karong adlaw. Og siyempre may be recognized for their accomplishment. Wow, bungga na sa kinabuhi. Para sa imong panglawas mo karon, your diet needs to be addressed right away. Basta sa imong diet, ha? Oh. No way. Pero mas... Oh, don't worry, kay mas healthy atong diet to. Kay saging lang dyan tano, di ba? Oh. So, sa kay saging lang. Oh, di ba? So, it means we are onggoy. Saging. Oh, ayan lang dyan. Oh, you have to follow mga unhealthy diet. Idakwan lang nga kada walay problema. Para sa imong pinasa karon, you must spend money to change up your look a little bit karon as you been craving some physical change for a while now. Diba? Change is coming! Lagay mo to sa regala na. Di mo to. Make sure to enjoy your glow rather than overthinking sa imong ang imong finances ha. But ito, nauna adyo. Scorpio! Patay ka tol. Oh, ready na ba imong Forrest Gump, di ha? Nimina mo na siya, maabot naman sa CI ang kuan mo. Maabot naman sa CI ang kuan mo, di ba? Hey, Scorpio! Scorpio, keep your guard down and your optimism karon, ha? Kaya medyo ang mga astral karong adlaw, no? You may find it difficult to adjust some life conditions karong adlaw, Scorpio. So, causing, mamana yung mag-causing mag frustration and sadness. So, ayaw sang sadness siya. Kay Bertie ni mo gapo, ni gara po ka. Bantay ka tol. Sa imo gugma karon na Scorpio karon today's romantic dates nimo. Na-enjoy potential karon to spice up your life and keep you in a good mood. Wow, bongga wala problema, la good luck. So, Ayaw, Scorpio. Ayaw ko Sa imong karagdaman mo karon, sa imong workplace karon adlaw Scorpio, no, will be able to show off karon sa imong excellent communication skills or abilities karon adlaw. However, in order nga ma-perceive ka na as a top performer, you must be self-assured. Labi na mag-isura when talking with your peers. So, kaya this won't only help you to overcome difficult situations, but will also help you achieve your goals more quickly. Oh, wow. Sa imong panglawas mo karon, ay karon cultivating healthy habits karon, maintaining a disciplined lifestyle will help you, Scorpio. Yung lifestyle kasi pala mag-inom, keep a healthy diet and exercise routine lang, continue. And syempre, you will be able to achieve all your fitness goals without issue. Wow, dry or wet issue. Para sa imong financial karon, your professional life karon mission be thriving karon. So and you will find yourself karon unable to complete your task quickly, Scorpio. Manay result karon some recent assertive choices nimo on your part. So even if you are exhausted karon and burnt out, this is a good moment for your
finances lang. Wow. So try lang to keep it up with the fast pace of work. Wow. So kay once you're financially well off, you'll be delighted your work. Diba? Your work hard. Wow, bongga. So naman atong second set sa mga madlaw. Si Libra, si Virgo, si Leo, o si Scorpio. Ang ikadawang set nga mapas mo. Di ba? Kay, tuo pa more. So inikaman sa November, December na. Inikaman, wow, ginoon ko. Stoy, katong mga batasan, di naman pwede mag New Year's resolution. Continue your hard work. Labi na itong uban, magkayong magbago next year, di na, kahit tandugonon kayo mag-utok. Ayan na lang. Correct. Sir Lando, kung napalang ko'y kwarta, tangtang juning sadness nga nasa kong kalawasan karon. wala kay kwarta, pamayot, oy. Hay, joke lang! Ay, bayot ya. Oy, joke lang, wala bayot diri. Joke lang. Di ba? Bahala na magnakaw, wag lang mamamakla. Sama ka diri. Di ba na sige na bilang. Istorya lang to, joke lang ha. Mali po na ha, mali ha. Mali na. Mali nang magnakaw, dautan na siya. Di ba? Ang pagmakla, di na sa dautan. Dalawang beses na yan! Kaya kami po ang kinakapitan ng mga lalaking nagigibi. Joke lang. Alam ko nubig alas 11 na paniod to na daw. Siya kita kong anak, Regine! 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Di ba lala? Lamin na kay kaon ron no. Kaon na din na pasulong na mo. Ay, close tayo. Close tayo ang barcode ha. Barcode sa Buanga ha. Paseo, sa Rizal, tanan-tanan Close ka rin kaya nagano sila Siyempre, for catering and functions barcode sa Buanga yan ang 0903-82975. Sila ang pinakalamian nga lechon. No one can compare. Diba wow? Fresh lechon tilawi lang. Crispy kayo. Wow, na yung mga lechon packages. May mga belly packages la barato dyan kayo. Na-taste nila sa malas price yung seafood sila lang 093640400314. Siyempre nga itong mga customers kao na hungit. Hindi ka na ko doon. Hoy, panguli na mo, oy. Samtang wala pa mo kusog si Bagyong Leon. Antay ka, tol. Nung Gcash mo na, uwi. Nadili siya iyang relationship status. Siya undas. Wala patay talaga ang love life ko. Undas no gayo ko rin. Ang sabihan na ni atong third set sa itong mga madlawa, November 1. A few moments later. Correct, alaga to. Bantay dyan Bantay mo dyan na. Bantay mo dyan na nagminteryo ba? Hindi ko ulit ubog-ubog. Bantay lang dyan na nagisok-sok. Na nagisok-sok, sir, sa bitakas. Bantay ka, tol. Bantay na, so. Bantayin na si Mami Arjen, sir. Sir, bantayin si Mami Arjen, sir. Kay nagdanag ko ang, sir, matcha o kape Amerikano. May pas, dalios taga matcha. Ako diri, wala tayong taon. Butang-butang dayon sa...
Ni Arjun, ay nagbutang-butang matsa-matsa kay... Di na mo inom si Daddy Jose. Ni Ami Dres Ruben, o kami duha mo inom, diri. Nga nang wala mi mo tagay. Kulirit. Oh, mabuang ko bayot, ano siya. Oh. Wala, istorya lang to. Para padungog tani... Ah? Ay, kamo te ano sa ayan na butag tanduay, ay na butag biko kay Ginoo ko inyong biko kulang sa tamis. You hurt me a lot. Dito ko gabi sa menteryo na tilawan akong biko wa joy lami John, wa joy lami ang biko. Ay, naputangan pa sa red doors Ginoo ko kulangan lang kayo isa lang ka buhok, isa ka bakit gusto. Kulang-kulang raman pa. Ay, pamutag kulang-kulang. Uy, kalagdagan na. Bitaw, di na po. Okay na. Pwede na maghanda. Sa balay lang. Di mo dalay sa kuhan. Tama. Di naman ka lang patay. Di ba? Patay. 3 years na namatay. Bangon ba na? Kalang sa life. Anak mo na kay totoo mo na to no magbote sila no di ba wala ko nagbota magbote sila kinbudangan no di ba at least decoration ba kay butang tanduway kay saon anak mo palahubog saon na akong tatay butang nagtuba oy balina kay pala inom magtuba akong tatay di ba na sira na lang jud pero wala may magbutang oy do kay kabalam na akong tatay nga bayot Hoy, sekretaryos! Hoy, sekretaryos, so imong gibati karon nga you're feeling rather than secure karon kuno adlaw ha. So, gamit na imong tak karon, imong tak in, tak out. Okay, imong perseverance karon today. Kay mo na yung mga wonderful effect na mo ka-assist na sa overcoming all mga kalisod karong adlaw. Para sa imong guma karon sekretaryos, finding a perfect gift karon for your loved one can bring you joy and fulfillment. So kung hindi ka gusto to miss out this chance, dapat ipakita ni mo si partner how much you care. Diba? So you have to really brave and straightforward in your approach. Wabong ka. Sa ibang kanda ba ni mo sekretarios, no? Whether it's a typical distraction or a few extra responsibilities karon nga nag-thrown at you now and then, imo magkataon you'll find that repeated interruptions karon and on the biggest impediment karon to reaching your goals. Medyo dili kayo maayo na mga issue karon na para sa imo nga panglawas mo karon sa today. Imo manot karon you have a lot of energy karon adlaw. Should run a few extra miles karon if you had a chance today. So your productivity is as high as your spirit. And you must maintain zeal. Wow, bungga. Wala problema. Sa imong financial karon, the constellations are aligned in your favor karon. When it comes to your cash these days. So you could see more financial breakthrough today. So nalay mga favorable outcomes karon, di ba nga magdala ko that will be very welcome. Wow, bungga mga sekretaryos, kuratsa, kuratsa, bugi og tango sekretaryos. Capricorn. Karong Capricorn, no? Karong adlaw is today will be a great day for you, Capricorn. May mga astral placement karon nga na pabor nimo. So kanang imong kakugi, all your hard work karon will finally give your result. So you have a great time with your friends as a vacation or outing in your cards karon. Wow, bungga. Sa imong gugma karon Capricorn, no? Kailangan ka, you need to empathize karon with your partner more. What? Okay, he or she has been under a lot of stress. So, di ba? But you've been focused on how it's hurting you and your part's act towards you. Batay-batay na ka. Empathize. So, di ba? Empathize. Diyan kung sa manay buhi pa ni, wala. Empathize na. Sa imong kalagdaman ni mo karon, karon lawa be highly ambitious day for you ni mo karon Capricorn. So na yung mga bagong prospect karon or emerging in your workplace. And you'll be eager to take advantage of them. No? So ano lang, make a certain that your zeal does not promote jealousy. O ano daw imong wala nang mga zelos nimo. Kay kanang jealousy na sa bintana, wa na sa portahan. The door. When you open the door.
Para sa imong palawas mo karon, Capricorn, karon pala going to promote your great health nimo karon adlaw, ha? Today is the day you make a significant change sa imong lifestyle. So kini mga kasaba karon is going to shift your health to make you feel more physically fit and energetic. Wang sa imong pinasa karon, katong mga Capricorn nga those in business karon will discover new oportunidad karon today. So na mga greater emphasis karon on preserving the quality of service. Wow, or the product. Wow, bungga. Unsa inyong product diya kanang tukang joke lang. Lire talaga. Hoy, Aquarius, Aquarius. Aquarius, you have a busy day ahead of you, ha? So, makita ka na number of appointments karon are stacking up. O, diba? O, wala mag-stack, oy. Isa naman ang appointment kung Sunday, oy. Even if you try your hardest to meet all your obligasyon ka na, so chances will fall behind lang, which can cause stress. Wala man, gamay naman kung kuhan. Akong booking sa Sunday pa man. Para sa imong gumagalba yung Aquarius. So if your partner is not paying attention to you, no matter how hard you try, it's time to start pampering. Di ba? So pampering, tagay pampers, pampering man. With action karon. So get home early today and prepare a meal of your better half. Prepare a meal daw. So ayaw na ang babae kay female na, dapat male, lucky. Para sa imong sa karakter mo karon. Ano ko excellent time nimo for those on health related profession karon. Doctors, nurses, chiropractors, healers, hospital administrators, pasyente. Joke lang, wala yun na. Every mga student will find a great success karong adlaw sa inyong career, ha. So if you visit a professional karon, make sure nga you follow their advice. This is similar to your work life at this time. Wa para sa imong pinaasay mo panglawas mo karon, Aquarius, no? Someone will motivate you to improve your physical fitness karon. So you know intellectually karon that you need to increase your fitness. But you've been putting off. Today, makahimam sa katako, you meet someone while not physically in great shape, manay mag-motivate nimo para ma-improve imong health. Wow! So they will begin a new diet or exercise routine. Wow, bungga. Para sa imong financial karon, imong ma-ensure karon that whatever you accomplish karon today will be appreciated over time. Because sa imong fortune karon is imong swerte karon is pabor nimo karon adlaw. So you'd be afraid to take large or minor financial chances. Wow, bungga mas Aquarius. Nakoy kwarta, pero nagpadulong pa, nagpaabot pa ko. Mga nainindot, ano ba? Uy, dili kami yung gang, wala ko'y kwarta. Nakoy kwarta. Moabot pa lang. Okay, parang, ayaw mo yung, wala ko'y kwarta, ginuho ko, mawala doon may kwarta. Diba? Panay ko na yung pasko kay Hol. Ako mayon ganun, positive energy ba? Ako gani mayon ko nga, untag ka lang, untag nay mo mainom ta ko matcha, nagpaabot pa ko. Di ba nay mo abot? Hoy, ganaw ka Pisces in the last few days, no? Pisces, so you have been a stressful time, So na stressful ka last mga kay because of mga different issues karon. But don't worry, be happy karon. Okay, we gonna assistance the way and you will benefit from all you help you receive lang. So okay na ha. So your partner, your best friends or your family, you can count on and feeling love and support lang. So nawala nang mga stressful time nimo. Sa imong gugma karon if you are single nga guys karon adlaw today say realistic about what you are searching for in a mate karon. So but you need to look for the traits you want in all wrong individuals. Karon adlaw Pisces, no, be honest lang with yourself. Siyempre you have to consider a long-term satisfaction for what purpose imong gugma. Sa imong karon you might be tempted to join forces with someone close to you or take a project nga appeals you for that you're not sure about.
So it's time for you to consider it lang, Pisces, ha? But you shouldn't accept it. Government without carefully assessing sa mga benefits, mga drawbacks, na pa ayaw jog decide dito para walay problema sa imong karira sa kinabuhi. Para sa imong pala sa makaroon, after sa mga recent physical challenges karon or mental strains karon, you'll be relieved to be back on your feet karong adlaw. So being active karong Pisces, no, and having a satisfying meal are two basic pleasures na sa kinabuhi na imong ma-enjoy guilt-free karong adlaw. So good luck na lang, Pisces. So continue lang sa imong exercise. O siyempre, the wholesome food, nga healthy food. Healthy food. Para maapod-apod. Para sa imong pinasal karon, overall imong pinasal will be good, ha. So while mga no severe losses karon, o sa minor gains lang. So you must deliberate on how to build na financial position lang para ma-establish nimo para sa imong future setbacks. So don't wipe out your gains lang. Kay today is a good day nimo to be frugal with your money. Bungga man. Sama naman ito ko pala ganang adlaw, atong kapalan sa tambal o di siya pwedeng gamitong tambal sa mga klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your cardio cost, get your cardio cost and transactions. Dahil sa itong horoscope, we can find ways. We can find ways nga dili mo mapas mo. Pero mo to mo, pas mo dyan mo, kulirit. Ay, nangaon na sila. Diba? Na diri. Mayo pa ang loan, nagmamature, ikaw kaya. Hala ka nangaon na sila. Ako na bela ito. Lambabagpag. Regine. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Uy! Ito ka. Ay, kalimot na after sa akong programa, siyempre top 20 at 12. Undas, top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Nito nga trailer, no? Siyempre, alaw na, heart to heart to Papa Jones. Rak-rakan, og siya wala stress kung napon si Sir Nap, Rabanal, ha? Sa undas yun, baka na siya, di ba? 3-4. Mga inquiry po sa SSS. So, rak-rakan sa Marino. Wow, nito kayo. Happy lang. Salamat yung kayo. Nito na. Samtang na ito. Umanag-undas, no? Manato sa taas, ha? Sa upper doon yan, ha? Sa Skybox Coffee. Sa Batchoy. Sa Prince Lechon Fast Food. Sa Barcode. Wala close na yung Barcode ron. Sa mga karinderya, di ba? Atong hearing. Nagdali, alas 12 na. Atong hearing 373 og 432. Wow! Congratulations! Happy weekends, everyone! How tatag oras naman na malita po rin sa bakas kanginan at ipagkatawas kawalangan. Wailain si Lando Bisaya, the one! Di ba? For your anniversary, for the birthday, pwede mas enjoy. Lando Bisaya lang. Contact lang Lando Bisaya kung Facebook, Lando Barco, Barcode Lando. O din sa mga istasyon, di ba? Sa akong programa, ay, salamat. Ay, sa among broadcast station supervisor, wala si Mr. Sohor. Among station manager, walain si Dr. ang buotag kong ikan. Matinabangon, Dr. Redalyn T. Dahay. Ang among broadcast technician, walain si Mr. Robin Cute Fajardo. Sa malamit mo sa akong programa, katupnan, pero di malawan ang gitig-gitig pasiyaw ng Bisaya. Dahil ito na sa nagkakusog. Wow, 500. Very much. 500 kilowatts per hour. Wailain ang 106.7 Marino News FM. Happy weekends and happy all sense, all happy undas. Everyone, God bless us all. Chup chup.